Gaur maikideak Jaime Peon Euskal Telekom merkataritza prozesuetako kudeatzailea dena dago, baita gurekin Rafael Karega jauna Naturgas Energia Grupo S.A.ko baliabide eta kanpo harremanetarako zuzendari korporatiboa. Gure mailan Susana Palomino Andre ere badaukagu Metro Bilbao S.A.ko komunikazio zuzendaria dena. Eta oraindik beste maikide bat itxaroten ari gara, ez dakigu nondik dagoen, galduta dagoen edo etorriko den, oraindik ez dakigu, baina baita konbokatua zegoen Montserrat Pardo Andrea erakunde harremanetarako kudeatzailea Microsoft Ibérica enpresakoa. Bien, les cuento que va a comenzar la mesa redonda, la primera mesa redonda de esta 16ª Euskal Astea con el título Los derechos lingüísticos de las personas consumidoras 2, la visión de las empresas, y que conforman la mesa en primer lugar don Jaime Peón, que es gerente de procesos comerciales de Euskaltel, también doña Montserrat Pardo, que estamos esperando a que llegue, no sabemos si asistirá o no, hemos estado esperando, por eso hemos retrasado tanto el comienzo, esperando a que llegue. Doña Montserrat Prado, que sepan, es gerente de Relaciones Institucionales de Microsoft Ibérica. También nos acompaña don Rafael Karega. También nos acompaña don Rafael Karega, director corporativo de recursos de Naturgas, de recursos humanos de Naturgas Energia Grupo S.A. Y Susana Palomino finalmente está con nosotros, que es la directora de comunicación de Metro Bilbao S.A. Cuando terminen de hablar, continuamos, si les parece. Aurkezpen hau egin ondoren, hitza emango diet gure mahaikidei. Esan bezalaxe, kontsumitzailearen hizkuntza eskubideak bigarren partea enpresen ikuspegiaz mintzatuko da. Lehendabitzi, Jaime Peón jauna Euskal Telekom merkataritza prozesuetako kudeatzailea dena. Berarena da.